Kasenjuk kentai Katolik Shillong Archdiocese Sun Tri rengkat bat kejing Thailand bat kaseng kentai Katolik Paris Sora kila yo ban rakhe penanburam ya ke International Women's Day bat rengkat ke seminar haka kendai tarik uluber Raja Arpusan Hadon Bosco Shrine Paris Sora palat hajar kilong kemi nakin rutli ki Paris ki bakentup ya ke Paris Sora Paris Serngan Paris Penusla Paris Lai Lingkot Paris Lai Kro bat Paris Lai Kensau kilawan ban siementa haka ni kasni buram kerpang dah kejing Shirham Layo ban penya ya ka program ka balengkot da isketri ka senjuk kentai Katolik Shillong Archdiocese Sun Tri kong ribahun kelab. Layo pat ban kentiu ya ka lama jong ka Sun Tri da Reverend Father Stefan Carbani SDB Parish Priest jong ka Sora Parish rengkat ka jingkeren pediang. Bat layadon lang Spiritual Director jong ka senjuk kentai Katolik Shillong Archdiocese Sun Tri Reverend Father Zadish Marak balapan buat da ka jingruai anthem jong ka senjuk. Rengkat pat Spiritual Director ka Zun. Bat hakan ni kecing kentiu lama ikerpat Father Parish Priest jong ka Sora ben ayengi si kentin arkentin. Bat hadin kecing kentiu lama nginyo ya ka anthem song. Bat hadin ke jingketiu ya kelama baro kilong kemi kilayo ban register ilade bat bandrung no syapo hol basngap ya ke jingkran lingba ke session balaai da iren pada Sadish Marak. Iblawan kenang hakan ikasni iblah keren skutenat hadu kedata hakaba ilaken turu ya ki paralong kemi baro bakin pelek jingmut bat banduriap ya kaktien ke jong ublei kabalong ke jingba mensiem bat ila banjur ru ba ke jingduai kadai ka borba bosan na ka benta ka jingim ka jongi pakumta ila kentu ya kilong kemi ban duai bonsien ha ka jingim ka jongki bat sibun ki sembo perkhat kiba ifada Sadish Marak ila anyuksa bat ka balong sisya ka jing mentoi ka bakrau ya kitu baro kibla shimenta ha ka ni ka sngi ni dei ban long sisya mangi di aja jong ulei ya ka ku bor ba wangin pen sa ka protay yawan baros senjuk kentai ringkat ban ya Thailand gospel utrai ya ben ringkat ban ka balang. Hadian ke seminar belaai dari Reverend Father Sadish Marak layo katukat ni ke report rekam na kesenjuk kentai Katolik Sun Tri buat sa ke jing penkup burom ya kinong yalam barim jong ka senjuk Sun Tri mungkin nuksa jong ka Maria bangin persyang banbul kajing songo bajing sore lempan kajing jenut kita baro gila menyo tanda kajing luai kumtrai yang salam long Kristen ki bajanai kong ay singu yaw blay nakabanta kini kasingi ka ba itanat kasingi ka ba pernay kasingi ka ba saay te ngay ko blay piway ni pediang sumpah pi siya kini ka Parish Jungi ningkong ngay ko blay yay Father Sadish Marak belong spiritual jong kiseng kentai jong ka Archdiocese ibala pelay ka por bakodor Jungi ban senran bandon rengkat bat ki pi ki seng kentai jong ka Archdiocese bekam tame jong kani ka Sun Tri Jungi mulai sebelum pada ya ke jengkeloi jong pi kila ino ya ki kam ki jam po Parish ban wan hari ni ka Parish Jungi kam tame ban wan ban ai jing hikai ban ai ka seneng ka krau na ka benta ki seng kentai jong kini kan jong kani ka Sun Tri jong kani ka Archdiocese Jungi la ino iki berkhoi bandon rengkat berki kajing don tepi ka ai mensim kajing don tepi ka ai jingkremen ya kini kilong kemi Jungi bawan na ka benta kini ka program ngai ku blei epi berkhoi ke kentai maki dong kemi jong kini ka Sun Tri ki balawan ajan berajangai jong kini ki Hendrutli Parish kumtame ya i presiden jong ka Archdiocese ikong klida marbanyang mo ibala pelai ilawan adu medin mempe ikam ki jam mo bari kong secretary mo na Parish Lai Kensau te ku blai sibun ya ke jing kloi jong pi banwan banasenran bandor rengkat ban kini ki para kentai ma jong kani ka Sun Tri long kini ki bawan na kini ki Hendrutli ki Parish lempep kacing kedua lang kumde kalong kacing ai min sim uai
Bat hakani kasngi le dan lang kipada kisesta kibroda rengkat kinelam jong kasenjuk kentai Katolik Shillong Diocese kong Tlida Marbanyang ibalong i presiden jong kasenjuk bat kunjuru isketri kong ribahun kelam bat kidkhat isi baro jong kasenjuk rengkat i presiden jong kaseng kentai Katolik Parisora kong mebalari dingdo bat ila dan lang ru isketri jong kaseng kentai Parisora kong biang dalin karwan lang bat kidkhat isi ke jongka rengkat ke jindan lang hakani kasngi da ikong kir bahalian dingdo ibalami kmat na kasenjuk kentai Katolik Shillong Diocese bat baro para long kimi kila poilang hakani ke jaka ban shimenta hakani ka International Women's Day kong pingsha be ya ipada parish priest jongi jeklo jongi bandan lahani kuble shibot pada ban ibriang sobha ya ki shakani kasngi de ni ibriang sobha ro ipada sedesh mara ilesi napo nafi ipat dayo i ya ide spiritual director jong Kazun 3 thai ne shrang ki rangkat kumju tingi ru mata nilong ibadan bok khamtam ni ki khasi nidon ha matrilineal system mo kubangi ong ajat kemi nilong ibadan bok hadu o naman le singim dama than kita jing sha ban ben kijang sha le ben kum shawai ito mata kasingi ni le burom lang ka burom masuk happy International Women's Day fi baro bleshpun kecil lama habar rahmat jongka rodo jongka kemibneng jongi kamaria thesoti mentang nangai dek susu ban penkre ela ke jong ke jingmut jeperkhat borok iwan hani da kawe ke jing temu kata kalong banang yo jingkai susu apa badai ke jing em bakan jaman siam tengi ai ngoi ublei namar ublei ula khot yangi ban long ki kan thei nginang yai ai ngo susu lembaga ni ke program ka bangi loblang menta hakani ka por lembaga Jingduai lembaga Jingruai khamtam lembaga Jingikaiกับ sayo na spiritual director jogi i Reverend Father Sedesh Mara tikapti barokoi Langi long kumno langi don kano kecil kendo kecing yang kejongi ibret di lo trai uci suam wan shanga bagi batan bagi aku kecing bangangan penjatan pi ibret dia trai jisu bawan shimti bangin long ki balai lo ban syakri trai bangin syakri trai kani kapur bagani kasih kalong kasih kapajong baga dono jonga bajong pi kalong ka benta kom ka kendo ka basiso ka banang laban pinse ki so shikun ya rab yang ini jisu ba ya gani ka sim bukhoi haba ulawan phai na Jordan umen sim ulai lam ya u shari kenja bansa saufos ngi bat hanta usoj ulapan shoy ya u hakitu kisngi shim labam kumta anda kilakot ulatan uksoj ula hau lada melong ukhono play tuhupum yau niu mau ba un kilakpu ujisu ula jubab latho tang da ukpu hi ubrieu uim ya iju lakot kijat riu ba lajit depan jat riu ba khut upai chung play Gini Hebrew dah kenton ublay kim laban im. Ini kumaki dalam ublay rungi im. Ini Hebrew kiju bakon Israel klaim ublay kim laban im. Untuk don kam ublay korabor. Nato lato ya kaneka jingko. Kako kabe tung kana ya kajing le kuma kaneka jing. Kalau klaim ku kajing ngele man
sengi para beliau para iblang salang kajing yale jongki ijui ki ksai kerja cipu bareng kendiat kumta ki ksai pat im kamde ka basuk kumta la kopru kakot kaba ai mesin pat penkelai yang kajing beliau pa ai mesin kadang kot bakule karena belum su bau berium barem insyaallah ki berium mai bah berium mai sesen bakila play kada Bible insyaallah berium mai kita ngato lakot pan ayu lakot ini ba pan penkelai kajing berium kajing tho kaba he tam krau tam bala tho asla pertei baju don jing tho ba krau tam ba he tam asla pertei baju kotu yang ini dapat bakule tam masalah pertei manom ju play ke Bible ndai tan hiju play Bible ki Hindu ki Muslim ki Buddhist ki Jain play ke Bible dong ku Mahatma Gandhi it bahaya kin jong play ya ke Bible ban kasni palak na Hindu scripture jong ki Hindu literature jong ki Hindu Bible jongki Mahatma Gandhi pule yang ada. Penkelaya Hindu Gandhi kan apa pule yang Bible. Kata uangra kata bahong non-violence movement. Ujok mesin na gospel no Matius no San. Kajing Sob kibatu hakamansiam naba kahima benek ki. Sob kibayam naba anmet kenyanya ki. Sob kibajam nun nabakin yo yang kakendau kasyam. Sob kibatangan bat kiba sliam yang kahok nabaan penkedang yaki. Sob kiba isin ay nabaan isin ay yaki. Yosoba Mahatma Gandhi pule bahaya yang dikitin jong pule ba usah skor usnap batu mereka pasal lai bangga ya ka jenglat tu dari India. Tang mahu balaban ong katma klem Islam non-violence movement. Ye tepi movement tepi sikang violence. Ya yang orang tu, yang orang gawang mau, yang orang show, yang orang dan, anore warga kulit pan aitiar gas segi man pensaki ta tete warga wakar kanon ta. Demi Mahatma Gandhi ong andon kampang non-violence kane banyak Islam di Jalina Walabak. Lai hajar bukti bro sasiat dan isipai British angku kuno sub mati balaya nari benta gajing lekma Mahatma Gandhi omta gajuk tin keren dengan kitab ka gospel ng Matius no San kada kot ngong ketep matu kata lain ko longmi bae kada siti jing jong blai siti jing jong blai dia jangan apa. Bible kata kasih cingit jong mulai. Kasih cingit macam lain tak masalah. Sin sloba kasih bato. Katin pernah yang pun bah. Tak boleh lupa kita tiap yang jai, ngap yang positif. Lalu ngapain tu? Klaim semua klaim kun samla ai yang ada tiap. Cik, balik lagi kumne, mendayang kaya ni, daki yo siti samla, daki pule, daki buah sikli, kin bos niu baru sibet. Kata praktis dongi muswa, siti lawan pule kata siti jengit jongi, buah sikli, balik apa yang kau lawan sikli, ha? Balik lawan pule, pun sin, tangka siti samla ni pule pun sin. Jumlah ini kita, wat mata utik saya juga jumlah bullshit. Di samla ni bullshit. Kata kali jengong jumlah ngalah ko, dah jengit cuma apa jumlah lah tempat dah jengit semua ni. Apa yang sini? Kajutang baring, kajutang batumai. Kini asli kitab katawa yang ini ban yang try jutang barin waktu dapat kitab dari tin Hebrew jutang batumai waktu tin Greek
kini atli tin musuah adin sawan Aramaiku ya sawan Latin sawan Pareng English pan rupuar lah sya yang ban sena Bible nak tinjung lajong dah hadin ngilayo kata surat kata ini yo ya Bible enggak ban pule ban syar pule pai ban pule ki pai namar ba kalau ba kut pakentang Holy Bible utama dan dari batikan konsul kabaan pai dengan pule Bible baru mudahlah senai yang ini gue hari ngatang yang saya ya na Bible jong itu hak tinjong lajong kumta kan jutang batumai jutang barim tapi balang mene ikai ni bang eu try kata jeng ikai bat but sa kamas bakui bat hadin belawai kamas bakui keladon kejing penhiari kelama jong kasenjuk bat lapen benaru ba kejing keduk lang hausnam ubanwan kan long ha parish Serengan hoi abang ipai kendiat sepangkan ni ke program yemla banlan shisha bakalalong kasngi kaba ipu ipieng bat kabala penkemen hadu katata yaki para long kemi baro khamtam banya kendu bat banya syam iwe ya iwe lembakin rutli ki paris ki bahap akasun tree bat baki layo ru kejing mentoi ke bakrau na ki lendo ki blaken tu kan pham bat aimen sim ya baro kilong kemi ha kani kasngi bun pat kilong kemi ki desno benut bakani ke program kan kot no Naba, ya ucap bakat tempat yang tertang try on pelajin. Kaktian jongkra. Ini baru bisa pakai yang korlet dengan tahu ini disiplin juga dalam ini hak disiplin siutradan kong Yesuit ni dalade kumno ban le disiplin dalade kapala kaya ni disiplin ban kong ni bantuai kasih tuai kalau kepakai dari benda sini apa tuai pun akan bunyi bisa orang ngabul pohon don akan bunyi orang saya tuai don akan bunyi juga orang ngabul pohon tuai nanti kamu kan tuai kumpa dieksis orang dalam mulai Welcome Jiwai yang santang disiplin jongka belakang. Akan hari korban ikayani bantuai kam bunsin. Leseng ini duai ordinary duai ini menstep kitia duai, baca mit duai, ini asin duai. Lese tu nanti kedua mesti kelihatan wajah orang kepala. Tapi ini kan bila titik. Rasa titia, semua titia, tiap ki, tiap set, akan kerja bank, pensong bank ikut, hasil ikut, pensong bank yang ikut, umrah sangat tinggi. Tapi orang berpor. Jadi nah, ada berapa pelat sen pelat. Ini jengkai jengkel. Lalu beliau semua bosan. Pelat kalau bawa praktek. Mak, ibu tak semua tu kiri. Tapi ada pun ini bantuai jam sebelah. Juga lagi musim baru Haji ke Israel. Apa proses lawan berong like no yaki berujungi wong baru tangi jetu juga tuai tangi jetu basman tuai bejetu ke ada orang tuai orang karena kasur tu si baru haji bahanta ni berjetu nama berjetu waktu aisu ini strong ini kran basna mawit maka rekor ini naklau tak
aba dapat air dekat portion lain jinyo berta sim dekat angkas ni kaju itulah kamu kaji sub singkemen larang ile sisa dekat sim bertuju ba pasmur lokpi ba ye yang sesuk singkemen nun koyo ye mau ye ye koyo banting sale baharu Pope Francis Bob Jisu unai toy na aku yang cikot cikya met akan sim maulah menyambang yang baik dengan kantrek asal akan Berapa kentai terkini Paris, ibasim berita resmi hari program direki yang International Women's Day berlembar tingkai berlayo Jisu naibor ansi. Naga benda Jisu nak percaya kapten Rusia, Ukraine, Israel, Palestine, Syria, bagi kami alam insyaAllah berfungsi membuat jodoh, bagi saya awak bermain. Berkata yang mustahil kibom kata ya kasyaka semua jami kapung kecintaan kepada Tinggal pun semua ini begitu reda semua di lagi sering yang digoreng kuman. Nagbenta kinogleha, bat kinongera, tigala pendiang yang resmi, bau blay kukro terhayati. Berklaim sebagai Tuhan Malaysia, kembali semua meneng bah ormas besar kubur way yang kajin Kriston jungi mau usah kajin Kriston jungi mengenai kabudi ini saya kajin bah bahasa kajin berkujung baik. Like di non-fikam, di Presiden Sekretari, juga negara country, but the President Sekretari terhadap Belarusian, mana di Paris, di Belarusian, Belarusian, mana masyarakat di Paris ini. Apa ini kan? Maksudnya di masyarakat berasal dari Senegal, di ini dari Senegal, dan kejengkeloi Malaysia tentang rekam dari Paris, rekam malam, rekam dengan sekretariat di Menpora, di Kepala UPI, di Presiden yang supaya program jadi program zon sejauh
Sibon boleh berkuih mission tapi nak berkuih kira untuk yang sekolah sekian boleh pakai. Hari berok ni kan, ini aku asuk bersama. Dia berok dia yo kasih hari lah bagi hari jadi jadi di tanah kuat penjom, kuat berkait dengan presiden yang I boleh ni, good of times so, dia banyak sebenarnya. Di nak segmentasi di sini di semua ia